Namkela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha of course hi ta hi kha hi vulavula hi Emmanuel Shama, loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka vhele vhele na Gagash. Part 1 already yi kona. Gagash a angurile hi ku hisa hi tirhela vhele vhele a kha accuse-iwa ku i dye mali ya Shama. Of course a swi trendisiwe hi Brian la a holova na yoho yi nga swi trendisanyana, even then vanhu va swi tekisa sweswiya va kha va swi dumisa na vona ku ya mahlweni and stuff like that. So Shama a vuya kombisa timhaka no i ta va live a kha a basa mhaka leyiwa on TikTok, like enough no fika ni hlangana yona by luck on TikTok. A ni nga ri aware of it ku vula ntiyiso until ndzi ni ta nghena ka account yena after live leyi ni kuma ku no kasi a swi mentioning already, but let's go. Still life a vulavula sweswi a nga vulavula swona. Loko a vulavula sweswi a nga vulavula swona se swi tlulela kwini, swi tlulela ni ka vanhu vanhu va sungula ku posta sweswi va swi postaku ku ve ri mina Gagashi u ni dyeli mali and a nga ha tshami na mina a ha kumeki hi ri swin'we. Okay, it's fine. Before hi ya kule ni mi kombiseni ka ku mina na family na vatswari na voboti na vomakwenu man twisisa van'wani va voho va nga kola ka social media, mi ni twa kahle. Ma swi tiva ku hi swilo leswi mi swi postaku swa mavunwa ni ta ku ta basisa swona namuntlha. Family ya mina yi nga zonda n'wana wa vanhu yi n'wi zondela mahala, ende mehe loko ni miyela ni nga vulavuli ni nga respondi ka swona swi endla yi nga ri ni rini nakona n'wuma kha ma n'wi attack mi posta ti-picture ta mina na yena mi ku muderiwa na muti. Vunghana bya mina Gagashi a bya ka Facebook xo sungula and a ni swi tivi ku na loko van'wani va ku a nga ha tshama na mina mi tshame mi hi vona hi nga ri swin'we na, mi hi lava ndhawini yin'we mi hi vona hi nga ri swin'we na. Okay, va ku a nga ku pfuni hi nchumu u ku cukumetini u ku tshikini. Ni ta n'wi vutisa ku a nga ni pfumelela ku ni posta ni tracker mali leyi a nga ni sendela from 2023 ku fika namuntlha ku hi mali muni. Okay, mo futhi ni nga yi kule last year hi hlangane ka va Gajeni. Loko hi hlangana ka va Gajeni a ku a hi jiki Giyani a ni ri na chavi ku va hi ku swilo leswi tala ku endleka ku ri ni ri na chavi because mina always ni tshama ni ri na chavi because hi hanya swo fana na chavi. Okay, the guy a ku a hi jiki dorobeni a ni nga swi tivi ku ni laveta ta twa movha ya mina a wu se tshama hi khandziya hi ye dorobeni a Gagashi a ku Capitec ya wena ya tirha na, mi ni twa kahle ne. Okay, mali leyi mi Gagashi a nga ni sendela yona loko ni cheka Capitec ni nga yi postala loko ni pfumelela ya hundza 80,000. Mi ni twa kahle ne, mi ni twa kahle Overall amount. and von'we mi twa yi nga ri swi swa ku swa swi endliwa swi kombiwa von'wini. Okay, loko hi suka hi ya ka dorobeni ka Giyani u ni sendele 4,000 rand ne, na ku mi kombisa swin'wana mi nga swi tiviki na swona a nyika 3,000 ya cash. Okay, 7,000 just like that. a ni swi tivi ku hi n'hweti ni va ni dyi mali muni ya Gagashi mara miri u ni dyeli mali. Hi yihi mali ya koho? Miri u ni dyeli 3 million. Ni tshame ni va na 3 million mina na so swi tele man, swi tele ngopfu ni nga swi vulavulaka laha. Mi ni twa kahle ni le ku mi basiseni ku mi famba ku tshika
mi famba ku mi tshika ku famba mi jamuka mi tshika ku famba mi hemba na swi ku vulavula swilo leswi mi nga swi tiviki no swi tiva nsuki na tshama Trashville mi ni khe nsuka hala vo Soweto munhu vulavula leswi nga tipfinyingi hambi family ya mina vulavula family ya mina hinkwayo leswi damani loyi a ni pfunisaka swona a ni tshembi ku na membara ya family ya mina pfunisaka swona okay ako hi xama hi leyi mali u hakela rent for 3 months hi xama hi leyi mali u hakela rent for 5 months bun'we mi tala ka social media la mi ta posta sweswi mi swi postaka mi tlhe mi vulavula sweswi mi swi vulavulaka mi khe mi nga swi tivi no swi tivi okay swilo leswi mi swi postaka ka Facebook mi le ku thyakiseni ka vito ra n'wana wa vanhu mi n'wi thyakisa hi mavunwa ha ri kwalahi hayi xama i clarifying of course source main source swo tiveka i mani ku yena vhele a nga tangi hi nyivi but main source swo tiveka ku ri mani a nga swi phusha ha xamele ku confirmile ku no va ha ri swin'we and wa ha tlhaveriwa still leswi nga kombiseni ka swona ku wa hlayisiwa swinene Gagash na timhaka ta ti-rent as mi swi twa kwalani ku va ri karhi a n'wi pfuna swinene hambi ku ri December last a na kha kombisa hi swona and stuff like that kwalani so a wu vuxaka hayi bya ha ri kona ende loko kanetele ka timhaka ta ku i dyeliwe mali hi Gagash ka ha ta na ti-sections ta ku hlaya a nga ti clarify xama la let's go na mhaka i kombisini na mhaka yo hi Gagash a nga ha senderiwa over 80,000 rands on his account ku va kha kusuka ka Gagash eka malembe ya lama nga hundza ever since vo ma 2023 and stuff like that mi le ku onheni ka vito ra n'wana wa vanhu mi ri onha hi mavunwa mi le ku onheni munhu a vito ra n'wana wa vanhu mi ri onha hi mavunwa mi onha vito ra n'wana wa vanhu mi ri onha hi mavunwa u ni dyeli mali a nga ha tshami na mina hambi tolo ni fonile na ku ta na 17 a ni yangi go to the point chief mo bloga ni mi ta me va byela vatswari va mi nyika point kasi mo va u nga ri ku yingiseleni sweswi mi le ku swi vulavuleni la mi le ku onheni ka vito ra n'wana wa vanhu mi tirhisa mina ka swilo swa n'wina mi le ku tirhiseni ka vito ra mina mi twa ka mi le ku tirhiseni ka vito ra mina ka swilo swa n'wina ku lwa na n'wana wa vanhu ivi family ya mina ya n'wi langusa hi tihlo va ri nga ri kahle vatswari va mi va fa va hundzuka va loyi hi mhaka vo n'wina a ni ku lwe na munhu laha mi twa kahle mi hleketa ku vatswari va mi va nga tsaka or vomakwenu va mi va nga tsaka hi swilo leswi mi nga le ku swi posteni or swilo leswi mi nga le ku swi vulavuleni swo ka swi nga ri swona van'wani va ku u nga host live u nga yi live a swi boha ni hosta ku hava ku munhu mi ta n'wi byela ku u dyi mali ya swimanimani u n'wi tshikini u n'wi cukumetini loko hluphekini ku munhu walowo u nyika mali n'hweti na n'hweti ku ni kota ku hanya a ndzi tshama ni n'wi fonela a ndzi tshama ni kombe mali mi ka yena ende swilo leswi a ni tshama ni swi vulavula chavi wa swi tiva swilo leswi ni tshama na chavi mina chavi wa swi tiva swilo leswi tshama na chavi a ni swi tivi ku u ni hakelele swikweleti swa ngani vanhwini lava ni va kolota a ni swi tivi okay na loko ku a nga ha tshama na mina u ni kolota yini
kasi loko munhu a humelela loko ka mi tshama swin'we before wa kolota ni vula on kolota yini mina a ndzi tshama ni twa ku vava a ndzi tshama ni twa ku vava ku fana na sweswi ne o swi ri vanhu loko va humelela hina va hi kolota because a hi tshama na vona va nge se humelela a nga ni koloti nchumu na loko kokwani twa kwalanga kona mfo a ni koloti nchumu na 1 rand a ni koloti o koloti ku tshama na mina wena after all una sati man hi nge vanghana hi za hi yafa man hi nge vanghana hi za hi khalabya lazana ku swilo leswi ho va ku hunguteni switsongotsongo wa swi imagine ni ri na 40 years va kha va ku i munghana wa Gagashi luya i munghana wa Gagashi wa le mabyaleni ku na leswi mina hi nga vulavulaka hi swona loko mfo ni kombo ni pfuna hi sweswo hayi ku ni vonge mi ta tsakisiwa hi loko o mi tsakisiwa hi loko munhu vona na yena khoma bodlela ke hi swo mi lava ku swona khomi tisavani hi swo mi lava ku swona twanana ku va mina na yena hi hanya vutomi byi hanyaka mina wa swi tiva na yena loko a nghena ni nghena 17 ta la nghena na endla nga ri ya toilet ne ta fika a pfala hi voko so a ku teka xikapanje ka nghena bo blanca va swi tiva loko hayi man a ni nge tshami kwale na ti savana ta tshama le a ku byela u ta ku nyika 12 a ndzi nduku ni tshama ya 17 xa vabyana na zwo ni tshama ni mi byela chavi yena swi tiva ngopfu leswi vo tshama na yena last year December ni 7,000 ya ku a ni kombelanga no kombela ku na munhu a nga ta ku nyika 7,000 man u nga kombelanga no kombela i vun'we mi ta ka mi ku famba ku no mi kombela ne na mi kombela no mi kombela ne ku va munhu hi hanyi swin'we ro mi hi voni swin'we nkarhi wun'wana loko a humelela swilo ku munhu walowo kolota a nga koloti nchumu hambi munhu wa ku nyika 2 rand u fanele appreciate loko ni ta va ni vona ti-post leti ta ka Facebook nti swi nga ni khomi kahle nti swi ni vavisa ku why vanhu va tsalatsala swilo leswi why vanhu va tsalatsala swilo leswi va nga le ku swi tsalatsaleni va ku ni vona post nyana yin'wana va ku mudero wa mali hi picnic swing van'wana va ka va commenta hi Raptor va ku na Raptor i party ya 3 million a ndzi tshama ni kuma 3 million mina se rando a ku va vereni a yo endla yo ti jokela hi mina maswa a ndzi tshama ni kuma na 3 million leyo ende u nge hanyi na vanhu la vuton'wini lebyi u fanele u hanya na vanhu hambi va u khomi 100,000 swa boha hanya na vanhu sorry man hambi va u khomi timillion hambi va u khomi 100 million hambi va u khomi 30 million ta hanya na vanhu and vanhu vo tala lava swilo leswi mi swi phusha ngopfu twanana loko mi khe mi phusha swilo leswi hi ndlela ya ka Facebook mi twa nga ri mu wa ku jokeni a ni nga ta endla life leyi or mi twa nga ri mi le ku n'wi endleni ka xihlekiso yini vana va mani family ya mina na mina mi twa kahle family ya mina na mina swilo swa mi nge loko swi posteni hi yena hina hi swi tivi ne na mhani swi tivi mina Gagashi a nga ndlela mali ni nga yi dya yena ku fika sweswi yi tele ngopfu pe man tirhi no zula a ntirhi no phanda
man twisisa ne loko ni hlangana na yena a ku before ni ku xavela bya u right na hi leswin'wana u right before hi xavela na mabya ma swi vona ni nge chavi ku swi vula leswi kambe swi kahle ku ni vulavula ntiyiso na kha na vula ku ni le ku ringeteni ka ku cinca vutomi bya mina ni tlhelela matshan'wini okay xin'wana lexi a xi endlaku nkarhi wun'wana mi twa nga ri a hi kumeki swin'we hi lexi ku na nkarhi a ni trenda lava ku ni hey mina ni teki mali ya vanhu ni skemi swimanimani leti nga ta xikarhi ka vanhu la nga koho because a mi ta ni landza ku yini mi swi twa ku oh ve le 17 mi twa nga ri a ni ta xikarhi ka vanhu a ni ta hanya ni ri free a ni nga ta hanya ni ri free ma swi vona mara swi ni vavise ngopfu swilo leswiwa von'we mi nge le kusuhani na yena ne von'we mi nge le kusuhani na yena mi tiva kahle ya sweswi swa ku scam swa ku ni scam swimanimani yini yini ma swi vona a ni nge chavi ku swi vula mara a ni ta tikuma ni ri kwala kusuhani na yena hi ri kwe 17 va fika vanhu khomakhoma hi tiwacheni kwe ivi mi ta heta mi ku he mina swi tele mani swilo leswi swi tele mani van'wani vanhu no va hleka va ku okay wena a va ha tshami na wena a wa ha ri na mali a no na mali muni mara von'we yo un'wana ku na le ka n'wina a wu makangi na yindlu wo hlupheka a wu makangi na nchumu le ka n'wina ka hina ni make xindlu lexi nga maka xo ni make vatswari va mina lava ve le phugwana kumbe va nga koho ku hava swi tiva hala ka hina mati mahomu ka hina ku xavisiwa na mati ni va borheli mati mara swi nga bohi ku mi byela sweswo because a swi lavo n'wina mara loko mi ta ri ka Facebook mi endla nga ri mi hi tiva ngopfu ya munhu un'wanyana ya ala ku nghena la i mani waloye i Ntwani va na matihlo makulu swona Ntwani ku na mhaka yin'wana laha loko yi basisena mhaka leyi ya ku wena a wu nga lavanga benze a wu lavi movha ya different beside swi vuriwini somewhere and then wena jikijiki Gagash a ku teka a ku xavisa benze u kombela clarity ya sweswo veri yini wena loko i ya xava benze liya a wu nga lavanga benze loyi a lave benze i Gagash i ku teke a ku xavisa benze liyani okay a wu nga yi vona manyana a ni swi vonangi swilo leswi kambe no twa tihafuhafu wa blaka a wu yi twangi xitatimende lexi wena mimi ni katsakatsa timhaka ta n'wiseti huma ke huma la munhu a confirma a la ku yi confirma i va u swi twanga u swi twangi a wu la i confirma okay hayi Twana yingisela muta mike ala a hi lwi na munhu u lava clarity muta mike Twani muta mike wena i muti hi muti ku yaleyo ni nga yi tivi wo ni basisa na yona loko na xa movha a ni ri na xivindzi wa ta xivindzi Blanca I'm sure I'm sure hi vito mara obvious na ri tiva u ti tiva ku ti vona loko ni ya xa movha a ni ri na xivindzi na a ni se tshama loko ni ya xava movha ku na movha yin'wana ya Kia ni ya posta ro sungula yi tsundzuka ya laha u nga posta ku yi xaveni ya leya yo bulukanyanya Kia ne ya movha leyi a ni tekangi siku na yona a ri na yona loko ni ya xava movha liya ya Benz a ni ri na xivindzi a ni nga ri na Gagash waloyi no tiva ku mina ya xava movha a nga swi tivi no swi tiva na ku swi tiva a nga swi tivi no swi tiva a nga gonya na hi loko ku kona laha mina no vuya ni n'wi komba no ku hi mfumo ni xave movha yeleyi ni byeli
a ni nga ta decide loko ku sweswo swi vuleni beli hayi u wrong wa hemba a ndzi tshama tsundzuka ni discuss na Gagash mina ku a ni byela ku a hi famba loko na xa movha ni ri na xivini ti-picture ta movha ti kona la na munhu loyi a ni na famba ni ya xava na ye movha a ni ta ti vekela ka background ku va na swi tiku TikTok endlisa ku yini a nga swi tivi n'wana wa vanhu sweswo ya sweswo hayi a nga swi tivi twani mi hlamulekini sweswo n'wana wa vanhu a nga swi tivi munghana wa sweswo lona xa movha ni ri na xivindzi na buti un'wana ni n'wi tolovele ngopfu hi yena ni nga na xava na ye movha untwini ya ni ko twini a ku right na u tlhela ni ka na simu twanani ni kombe ku ni twa van'wana va ku ve ri u tsutsumeri a ta ku cinca mihleketo a tsutsumela kwihi a ta cinca mihleketo kwihi because na loko se ni swi pulana swilo leswi ya ku ni la ku xava movha phela movha se ni xave ku ri khale ngopfu a ni swi tivi ku swi sweswo ni ku mi hlamuseleni magazo loko ni yisa movha a ni ri na xivindzi ni nga n'wi fonela na yena kwa ni ku tana ni live tana ka TikTok a ni ti hambi u na TikTok na yena xivindzi Blanca out yin'wana yo tshama Cotina Market ya ya Sigidi Oh ya na n'wi tiva timali ya i misa loyi a hi famba hi movha ya GTR loyi fambi swin'we movha ya GTR a ndzi tshama ni famba na Gagash nga movha mina na loko u xa movha na swi tsundzuka ku u xava u ri na misa loya a ndzi tshama ni xava movha ni na Gagash a ndzi tshama futhi wo ni posta picture ko la kumbe van'wana va nga n'wi tiva a ndzi tshama na ti-picture na tona mina na Gagash u vuya hi hlangana kwini wa ku tsundzuka laha a Juda hi tshama handle a Juda ni ku a ni xave movha Gagash futhi a tlhe a ku okay vo tala mi ri damani a xi ni frustani ne wa twa loko ni lava ku xavisa xitofu ni xi sendela voice note na ku xava xitofu wa twa loko na xavisa xitofu na ni sende voice note xi ni byeri kwini i ti teka xitofu xi yisa kaya u ku xavisa xitofu hi xavisiwa a tsundzuka se loko a ku ri ku ni te wo ni xavisa xitofu hi ta nwa byala a ku phuta na so ni nga ha voni swi posta swin'we swo swi nga twisiseki loko munhu u posta njhani ta va henhla ka yena mina Emadindo, komani n'wana wa la komani, Tihararo, komani n'wana wa la komani, Ebunchwe, komani n'wana wa la komani, Tihara, komani n'wana wa la komani, na Madindo, komani n'wana wa la komani, Buchenchenche, komani n'wana wa la komani, Emadi, komani n'wana wa la komani, Yakufe, komani n'wana wa la komani, Bufefere, komani n'wana wa la komani, na Madi. Komani n'wana wa la komani, Emadindo, komani n'wana wa la komani, Buchenchenche, komani n'wana wa la komani, na Madindo, komani n'wana wa la komani, Tihararo, komani n'wana wa la komani.